Yes, reka anongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Shiti bakunzi bacu mudukurikiye kwibendera TV, nizere ko mukomeje kugenda amugira ibihe byiza. Nizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza. Turi tariki 17 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Turi kwa mbere, ubwo nizere ko mwatangiye rero icyumweru neza. Ubwo nabari mu kazi kandi dukomeze kugenda tubifuriza kugira akazi keza. Tuje rero makuru yo kuri aya masaha, birumvikana ana makuru ari bwibande hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 wamaze gushyira itangazo ahagaragara. Muri iri tangazo bakaba bongeye guhamagarira Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yahitamo neza akayoboka inzira y'ibiganiro mu gukemura ibibazo by'intambara. Turaza kandi kubabwira ko kugeza ubu Perezida w'igihugu cy'u Burundi yitwa Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda yitwa umugambanyi. Ibi biraturuka hehe, biraterwa n'iki? Byose turabirambura gatoya, turabirambura byose mu kanya gatoya. Hanyuma kandi turababwira ko kugeza ubu umutwe wa M23 umaze kugenda wibonera impano z'ibikoresho bikomeye hariya mu mujyi wa Bukavu. Rwose akaba ari impano bakesha abarwanyi ba FARDC na Wazalendo ku isonga Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turababwira ko umutwe wa M23 umaze kwemeza ko ugomba kumanukira Minembwe ukajya gucungura abaho, dore yuko nabo bakomeje kugenda batakamba batakira umutwe wa M23 bagira bati hano Minembwe turugarijwe, mwakabyara mwe munyaruke mugire icyo umudukorera. Hanyuma kandi turababwira ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwemeza burundu cyangwa se ku mugaragaro ifatwa ry'umujyi wa Bukavu, wamaze gufatwa ano mutwe wa M23. Ngibyo rero ibyo tugiye kugenda tureberaho hamwe muri aya makuru hano kwibendera TV. Twizere ko mumerewe neza aho muherereye hose. Twizere ko ubwo mwamaze kugenda amwigira hafi kugira ngo dusangire aya makuru. Hanyuma kandi mbibutse gukora like, mukore na subscribe ku batarayikora. Hanyuma ubwo kandi ibirumvikana mu bihugu bimwe na bimwe aho murimo kugenda mubyuka, tubifurize kugira igitondo cyiza. Mu Rwanda bahuje n'u Rwanda turi mu masaha ya kumanywa, namwe tubifurize kugira ibihe byiza. Hanyuma rero ikaze muri aya makuru tugiye kwinjiramo mu kanya gatoya ku buryo burambuye. Yes, reka nkomeze kugenda ambashimira mwe mukomeje kugenda mutubwira yuko mwamaze kugenda amugera hano kwibendera TV, ndetse kandi ibitekerezo byanyu mukomeze mugenda amubiduha tubyakire na yombi hano kwibendera TV. Hanyuma rero aya makuru ni munyemerere rwose tuyahere kuri iyi nkuru yande. Munyemerere tuyahere kuri iyi nkuru ya Perezida w'u Burundi wamaze kugenda yitwa umugambanyi mu ntambara iri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti uyu mugabo yiswe rero umugambanyi gute? Perezida Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irushaho gufata indi ntera, abarwanyi ba M23 binjira mu mujyi wa Bukavu ndetse banafata ibice bitandukanye. Kugeza ubu ngubu rwose Perezida Ndayishimiye aravugwaho kuba yaragiye aba umuhemu cyangwa se umugambanyi. Ndayishimiye wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu minsi yashize,
yagambaniye abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango ubwo mu mwaka wa 2022 bemeranyaga akohereza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutwe w'ingabo kugira ngo ugenzure ishyirwa mu bikorwa y'icyemezo cyo guhagarika imirwano, zinashyireho urubuga rutaberamo imirwano, intambwe yari kuganisha ku biganiro by'amahoro no gushaka ibisubizo birambye bya politike muri iki gihugu. Muri Kanama rero mu mwaka wa 2023 Ndayishimiye yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare, yohereza ingabo zirenga 12,000 zo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Nukuvuga ngo uyu mugabo yagiye rwihishwa cyangwa se babikoze biherereye uwe na Tshisekedi, ahari koherezwa ingabo z'ibihugu bya EAC birangira hoherejwe ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Abarebera ku ruhande rero ibya politike bakavuga bati uyu mugabo rwose yagaragaje ibintu by'ubunyangamugayo ubukeya. Harimo abagiye bambwira ngo kwita perezida umugambanyi ngo ntago ari ijambo ryiza, ariko nibyagiye bitangazwa muri aya makuru tuba tugenda atubagezaho hano ku Ibendera TV. Nyuma yuko hagaragaye igikorwa kimeze gutya rwose abantu bakagenda bavuga yuko uyu mugabo atitwaye neza muri iki kibazo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamwishyuye miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo. Miliyoni 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri aya mafaranga kandi ngo hiyongereyeho ibindi bihembo bitagiye bishyirwa ku mugaragaro. Ibi rero ngo byarakaje bikomeye abofisiye bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abofisiye bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaze gutahura iby'uyu mugambi rero byarabarakaje cyane, birabarakaza cyane. Leta ya Kinshasa kandi yageneye buri umusirikare w'igihugu cy'u Burundi urwanya M23 amadolari 5,000, ariko yose ngo yagiye mu mufuka wa Ndayishimiye Evariste perezida w'u Burundi, nkuko bakomeje guhembwa umushahara, kuko ngo bakomeje guhembwa umushahara nk'uwo bari basanzwe bahembwa mbere yo kujya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibifaranga Tshisekedi akabyohereza bikajya mu mufuka wande wo mukuru. Byawe ndi bavuga ngo abakuru hari igihe ngo babangamira abatoya. Tshisekedi rero ngo yirukanye ingabo za EAC ubwo yangaga icyifuzo cye cyo gutera M23, kuko ngo ntibyari ibiri mu butumwa yahawe n'abakuru b'ibihugu ba EAC. Perezida Tshisekedi yageze gutya yirukana ingabo zari za EAC azishinza yuko ngo zanze gutera cyangwa kurwanya umutwe wa M23 mu gihe zo zari zagiye mu bikorwa byo kugarura amahoro. We rero akifuza yuko zijya kurwana umutwe wa M23, abibakojeje barabyanga bamutera utwatsi, agera gutya ahita bahambiriza igitaraganya, arangije yakira ingabo z'u Burundi. Izi ngabo z'u Burundi rero rwose zirimo kugenda zinubira ibi bintu byakozwe n'abaperezida bombi, amafaranga agatangwa bakagira gute bakayoberwa aho arengeye. Ngibyo rero ibirimo kugenda bivugwa ku nkomoko yo kuba uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yatangiye kugenda yitwa umugambanyi mu bibazo birebana n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ingabo z'u Burundi yazohereje muri iki gihugu, ariko umutwe wa M23 ukagenda ubakubita inshuro, ukagenda ubakinagiza kugeza na n'ubu rwose ngo hari abamaze kugenda bitsimba mu myobo hirya no hino, dore ko bahunze M23 mu mujyi wa Bukavu
bamwe ngo barambutse basubira iwabo baravuga bati ntago twabivamo, ariko abandi ngo barakitsimbye hirya no hino rwose, bivuga yuko M23 irimo kugenda ikora imikwabo yo kubahandura. Reka ariko mbere yo kwinjira muri ibi bijyanye n'uburyo M23 irimo kugenda ikora isuku n'isukura byo guhandura abafaridesi, abawazarendo, ingabo z'u Burundi, tugende tunyarukire mu bijyanye n'itangazo, tugende rwose tuva kuri iyi nkuru yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye yitwa umugambanyi. Iyi nkuru tuyiveho, ngira ngo bwaba dukurikiye mwamaze kugenda muyisobanukirwa, ahubwo ni munyemerere mbagezeho ibijyanye n'iki n'itangazo umutwe wa M23 wamaze kugira gute, wamaze gushyira ahagaragara. Bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, nimwegere agatebe ubundi murebe hano ku Ibendera TV, ntimuhumbye gatoya ubundi twinjire muri iyi nkuru. Umutwe wa M23 wamaze gusohora itangazo. Ni itangazo rikubiyemo ibiki? Umutwe wa M23 ugira uti: mu gihe habayeho akajagari n'urugomo rw'ingabo za FARDC n'abambari babo, Alliance Fleuve Congo M23 irimo kurinda umujyi wa Bukavu no kurengera abaturage batereranywe, turahamagarira ibiganiro by'imbona nkubone na leta ya Kinshasa kugira ngo tugere ku mahoro arambye no guhindura imiyoborere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba ubutegetsi bureka ibikorwa bya gisirikare, agahenge karashoboka. Tangazo rikomeza rigira riti: niba baretse ibikorwa by'ubushotoranyi bya gisirikare, M23 turagira gute? Turashyiraho agahenge. Alliance Fleuve Congo yibarizwamo n'umutwe wa M23 igira iti: tuzakomeza kwitangira kurengera abaturage n'uduce twigaruriwe cyangwa se twigaruriye. Ari amagambo yagiye ashyirwa hanze rwose akubiye muri iri tangazo. Ni tangazo ryo kuwa 16 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025, kuvuga ni itangazo ryasohotse ku mugoroba watambutse, aho rigira riti: ihuriro Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo no kuvuga AFC ibarizwamo na M23. Rigira riti: turatangariza rubanda mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga ko kubera umutekano muke, akajagari, ubwicanyi n'ubusahuzi byakozwe n'ingabo za FARDC, FNDB n'ingabo z'u Burundi, FDLR n'abambari babo, byafashweho umwanzuro wo gutabara abaturage b'umujyi wa Bukavu bari baratereranwe n'ingabo zishyize hamwe za Kinshasa. Kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 16 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025, ingabo zacu zirimo gukora ibikorwa cyangwa se zirimo gukora ibishoboka byose mu kugarura umutekano w'abaturage n'umutungo wabo mu mujyi wa Bukavu ku buryo bushimishije rubanda muri rusange. Ingingo ya kabiri y'iri tangazo iragira iti: turongera gusaba ibiganiro by'imbona nkubone n'ubwizerane hagati yacu na leta ya Kinshasa kugira ngo havugutwe umuti ku mpamvu nyamukuru zateje uru rugamba kandi hashyirweho amahoro arambye mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 irahamagarira imitwe ya politike n'imiryango ya societe civile idashyigikiye ubutegetsi bw'igitugu bwa Kinshasa kwifatanya mu rugamba rwo gusaba impinduka zifatika mu miyoborere y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwose abadukurikiye, ni itangazo umutwe wa M23 wamaze gushyira ahagaragara turimo kugenda tugarukaho, ngo nizere ko abadukurikiye rwose
ukomeza kugenda mukora like, ukomeza mugenda mukora na subscribe, birumvikana niba uri mushyashya ku Ibendera TV. Hanyuma ubundi amakuru yo nkaya kugezaho 5 kuri 5. Ingingo ya 3 y'iri tangazo niyo tugezeho. Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa M23 iragira iti: niba ingabo za FARDC n'abambari bazo baretse ibikorwa byabo bya gisirikare bidatanga umusaruro, hazabaho uburyo bwo gushyiraho agahenge buzaba umusingi w'amahoro arambye, kubana mu mahoro no gusigasira umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haracyari yindi ngingo. Ingingo ya 4 y'iri tangazo iragira iti: Alliance Fleuve Congo M23 ifite uburenganzira bwo kurengera no kurwanira abaturage batagira kirengera kimwe n'uduce twigaruriwe kugira ngo barindwe akarengane n'ubugizi bwa nabi bw'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abambari babo. Tangazo rwose ryagiye rishyirwa ahagaragara n'umutwe wa M23. Iri tangazo risoza rigira ati: ibi bikorewe Igoma kuwa 16 Gashyantare muri umwaka wa 2025. Alliance Fleuve Congo AFC, hanyuma uwitwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23, niwe wagize gute, niwe washyizeho iri tangazo rishyiraho umukono ndetse ashyiraho na kashe kugira ngo ibi bintu byemezwe 100%. Kugira ngo kandi ibi bintu byemeze, yagize gutya nashyiraho email, aravuga ati: mushaka kudusubiza dore ngiyi email yacu, mushaka kugira ibyo mutubwira cyangwa mudutangariza dore ngiyi email yacu. Email rwose yayishyize ahagaragara, arangije kugira ngo kandi ibi bintu amere nk'ubishimangiye, agira ati: mwibuke kuba maso ku butekamutwe n'amakuru y'ibinyoma atangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bintu rwose uyu mugabo Lawrence Kanyuka wagenda abikora rwose, abikorana ubushishozi, agenda rwose agaragaza ubuseriye mu byo akora. Itangaza rikubitaho kashe, arangije akubitaho na sinyatire. Hanyuma rero ibi bintu cyangwa se iri tangazo ryasohotse rikaba ryamaze kugira gute, gusa niribomboranya cyangwa se nirikomanganya imitwe y'abayobozi ba Kinshasa. Yabaye rwose nk'iribatitiza, ribatera ubwoba, baravuga batari ko M23 yongeye kuduhamagarira ibiganiro. Kandi mu minsi ishize rwose Kisekedi yarakomeje kugenda avuga yuko nta biganiro azagirana n'umutwe wa M23. Kugeza umutwe wa M23 ukaba umaze kugenda umugaragariza imbaraga, imugaragariza ko ibyo bamwijeje by'uko niyanga ibiganiro na Kinshasa bazayimuhobanuzamo. Ibintu rwose uyu mugabo abamukurikira hafi bakaba bavuze yuko rwose ari indi ngingo ikomeye cyane yongeye gutitiza uyu mugabo utorohewe muri ibi bihe, utorohewe na gatoya rwose, nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje kugenda umukubita inshuro, umwereka imbaraga zikomeye cyane. Hanyuma rero munyemerere twihute tubabwire ku mpano FARDC yamaze kugenda yihera umutwe wa M23. Ubundi M23 uru rugamba irimo kugenda irwungukiramo, irimo kugenda yunguka ibintu byinshi cyane. Reka tubyinjiremo, munyemerere rwose ibi bintu tubyinjiremo bijyanye nuko umutwe wa M23 wamaze kugenda uwiyakirira impano wagenewe n'iki na FARDC kwisonga Perezida Kisekedi w'iki igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu tuvugana, abarwanyi ba M23 bamaze kugenda bigarurira umujyi wa Bukavu bidasubirwaho, umujyi binjiyemo ku mugaragaro kuri iki cyumweru. Bakigera muri uyu mujyi rero, bimwe mu bintu byabashimishije, bimwe mu bintu byabakoze ku mutima, harimo impano basanze bagiriwe gute, basigiwe n'abarwanyi ba FARDC. Izi mpano basanze basigiwe rero,
harimo intwaro za rutura, ngira ngo abadukurikiye ku Ibendera TV murimo murazibona rwose. Ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu byashimishije umutwe wa M23. Dore ngizi imbunda murazireba, za mbunda zikomeye cyane zo mu buryo butandukanye, za Kalashnikov, imbunda zitandukanye rwose, ngira ngo murimo kugenda amuzibona, za AK47 murimo murazibona, amasasu ngaya murayabona mu tubuwate twayo, ibindi bikoresho byinshi bitandukanye, ngira ngo rwose murimo kugenda mubibona, za kaske z'ubwirinzi murimo kugenda muzibona, hari n'ibindi bikoresho rwose, ya myenda abambara rwose ikaguproteja nabyo rwose bagiye bagira gute bagenda babisiga. Ni ibikoresho byinshi cyane. Hari amakuru kandi angeraho avuga yuko rwose hari n'ibindi bikoresho birimo ibifaru, aba bagabo bagiye bagira gute bayabangira ingata barabisiga. Umutwe wa M23 ukaba wagize gute urabyifatira rwose, bagenda bashimishwa n'iyi mpano bamaze kugenda abagirirwa neza, bagasigirwa n'izi ngabo za FARDC. Ibi kandi byarabaye nubwo umutwe wa M23 wabohozaga umujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma naho aba FARDC bagize gutya barayabangira ingata, barirukanka kibona mpamaguru, imbunda barazita, ibikoresho barajugunya, amagrenade barajugunya, Sukhoi 25 barayijugunya. M23 igira gute igenda ibyitoragurira. None dore naha muri Bukavu ngira ngo murazibona imbunda nyinshi cyane, ni nyinshi cyane rwose, ngira ngo unyujijemo amaso ni nyinshi ku buryo rwose utabasha kuzibara. Murabona za machine gun, murimo murabibona rwose bigenda bihingutsa imitwe. Murabona utubuwate twinshi, tutubuwate tuba turimo amasasu, utubuwate dutoya, hari utubuwate tunini, hari utubuwate dutandukanye rwose. Biravugwa ko rwose hari n'ibikapu ngira ngo nabyo murabireba bigiye bifuritsemo cyangwa se bigiye bipakiyemo amagrenade. Umutwe wa M23 wamaze kugira gute winjiye muri Bukavu, bamaze kugenda bakora isuku, kwa kundi nababwiye barimo kugenda bakora isuku, bagize guke bakunyarukira ahari hari ibirindiro ndetse no ku rugamba aho barwanaga na FARDC na Wazalendo, bagenda bagutoragurira ikiswe ibikoresho. Mw'abantu mwe mudukurikiye hano, hari igihe mbivuga mukagira ngo ni ibikabyo, ariko ngira ngo abadukurikiye murabyirebera murabyibonera. M23 yagutoraguriye ikintu bise ibikoresho by'uburyo bwose, imbunda. Mw'abantu ntago byoroshye, ngira ngo nawe murabyirebera, n'imbunda nyinshi cyane rero. Hanyuma rero umutwe wa M23 ukimara gutoragura ibi bikoresho, bakaba batangaje ko rwose bishimye ndetse bagashimira kuba nibura FARDC bakomeje kugenda batsindwa, ariko nibura bakanabagenera n'impano y'ibi bikoresho. Bakavuga bati nuko mwakoze kutwihera iyi mpamba, byibuze ibi bikoresho biradufasha no kugenda tugira gute kugenda adukomeza turwana urugamba rwacu nkuko twabyiyemeje mu gihe Kisekedi yaramukagize gute yanze iby'ibiganiro dukomeza kugenda tumuhatira cyangwa se tumwingingira. Muri ibi bikoresho kandi usibye izi mbunda za gisirikare, amasasu, amagrenade, ibiki, harimo n'imyambaro itandukanye irimo n'amakote akingira amasasu azwi nka bullet proof vest, ko bayita mu cyongereza rwose. Aya ngaya isasu bararikubita rigatumbagira cyangwa se rigataraka. Aya makote ni menshi ku buryo bwose, ngira ngo abadukurikiye murimo kugenda amuyabona. Ibi bikoresho byose rero FARDC bakaba bagize gute barabitaye, babyihera, niko navuga babyihera rwose umutwe wa M23. Hanyuma rero twihuse tubabwire ko M23 nyuma yo kubona ibi bikoresho, nyuma yo kugira akanyamuneza k'ibi bikoresho n'izi ntwaro, ikaba imaze kugira gute, imaze kugenda isohora hanze ikindi
cyemezo cyo gukurikizaho mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba ikomeje kugenda yinangira. Iki cyemezo nta kindi, baragira bati urugamba niba mudahisemo inzira y'ibiganiro turarukomeza. Kanya gato ndaje rwose tubabwira aho bagiye gukomereza, niba ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda batumva neza ibijyanye n'ibi biganiro. Umutwe wa M23 rekanze mberekeze aho bamaze kuvuga yuko bagiye kugira gute, bagiye gukomereza kanze rwose mberekezeyo. Ariko mbere yo kwerekera ahangaha ni munyemerere mbanze mbabwire ni inkuru ivuga yuko kugeza ubu ngubu noneho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze kwemera ko umujyi wa Bukavu wamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Itangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gushyira ahagaragara. Muri iri tangazo ryasohotse kuri iki cyumweru, no kuvuga mu mugoroba watambutse cyangwa se mu ijoro ryatambutse, tariki ya 16 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025, kuri X cyangwa se iyahoze yitwa Twitter, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru yitwa Muyaya amaze gutangaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye igatsindwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu. Baze gutangaza rwose ko bamaze kugenda bemera insinzwi yabo mu mujyi wa Bukavu. Ni ibintu rwose maze kugenda batangaza rwose binyuze kuri X ya Patrick Muyaya, akaba umuvugizi wa guverinoma, akaba na minisitiri w'itumanaho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu avuga yuko ngo leta ya Kongo irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo igende yigira gute igarura ituze. Niba bari bwemere ibiganiro bamaze kugenda abahamagarirwa n'umutwe wa M23 simbizi, ariko yavuze yuko abarimo kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo hagaruke ituze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nta no kwirirwa mbitindaho cyane kubera ko yego bemeye yuko umujyi wa Bukavu wamaze kugenda ufatwa n'umutwe wa M23. Ibi byo ni ibisanzwe, n'ubundi M23 yamaze kugenda yufata, ibi byo ni ibisanzwe. Yemeye kandi ko bagiye kugira ibyo bakora kugira ngo hagaruke ituze muri iki gihugu, ndetse anasaba abaturage kugira ituze, ibi byo ni ibisanzwe. Ariko ntago yigeze asobanura niba bari bujye mu biganiro nk'uko M23 yabibasabye cyangwa niba bari bukomeze kwinangira, dore yuko bakomeje kugenda abatsindwa ahantu hose. Reka ibi ngibi tugire gute tubirengeho ubundi twikomereze muri iyi nkuru ivuga yuko umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugira gute ugaba ibitero. Noneho mureke mberekeze aho M23 ivuga ko igiye kugira gute, igiye kugaba ibitero. M23 iravuga yuko mu gihe leta ya Kinshasa nta kintu ikoze kubijyanye n'iki, kubijyanye no kuba abajya mu biganiro n'uyu mutwe wa M23, umutwe wa M23 wo gahunda ni yihe? Barakomeza imirwano. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye muribaza ngo noneho imirwano barayerekeza hehe? Abarwanyi rwose bo muri M23 nabarakare, nabaribwe, nta mikino, buri kintu cyose bagikora bakerekejeho umutima, bagikora bagishyizeho imbaraga, bagikora rwose. Ngira ngo mubareba namwe murabona yuko aba basore nta mikino. Noneho bamaze kugenda bagira gute, babona n'ibindi bikoresho byongera ku bikoresho bari basanganwe. Icyerekezo ni ikihe? Gahunda ni yihe? N'ukwerekeza Minembwe. Gahunda ya M23 yamaze kuvuga yuko igiye gukurikizaho no kwerekeza hehe? Minembwe. Bakajya kugira gute, bakajya naho kubohora abaho. Bavuze yuko rwose mu gihe ubuyobozi bwa Kinshasa nta kintu bukoze kubijyanye no kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23,
ku bijyanye kandi no guhagarika ibikorwa bya gisirikare bigenda byibasira abaturage, ku bijyanye no guhagarika ibikorwa byo kugenda basahura abaturage, umutwe wa M23 umaze kuvuga yuko ugomba kwerekeza hehe Minembwe kujya kubohora abaho. Ibi ngibi bije nyuma yuko abarwanye ba FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda birara mu baturage hano Minembwe, rwose bakomeje kugenda babiraramo, bamwe bakabica, abandi bakabasahura, abandi bakabahondagura babaziza ubusa, abandi bakabafata ku ngufu, no kuvuga abagore n'abakobwa. Umutwe wa M23 wamaze gutanga nyirantarengwa, bya bindi kera abana bakinaga bakavuga bati iyi ni rengarenga, urarenga ahangaha ndakugira gute, ndakurangiza cyangwa se ndakumena. Umutwe wa M23 umaze kuvuga yuko mu gihe leta ya Kinshasa ikuriwe na Perezida Tshisekedi Chirombo nibatagira icyo bakora cyihutirwa mu guhagarika ibikorwa nk'ibi ngibi, mu kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 iragira gute, ndetse bishoboka byose iragenda byihutirwa gutabara aba baturage bo muri Minembwe bakomeje kugenda bagabwaho ibitero n'aba FARDC, Wazalendo na zangabo z'u Burundi nababwiye zikomeza zigenda zitsimbatsimba. Umutwe wa M23 rero utangaje ku mugaragaro yuko rwose ibi nibidakorwa gahunda nta yindi ino gukomereza hehe muri aka gace ka Minembwe. Hanyuma rero abadukurikiye munyemerere amaso tuyahange mu mujyi wa Bukavu. Mujyi wa Bukavu tubabwire uko kugeza ubu ngubu aya masaha byifashe. Birumvikana harababa ategereje cyangwa se bifuza no kumenya uko kugeza ubu mu mujyi wa Bukavu ibintu bimeze. Mujyi wa Bukavu ngaha rero twamaze kugenda tugira gute, twamaze kugenda tubaterekayo. Twamaze kugenda tubaterekayo rwose abadukurikiye live ku Ibendera TV, ngira ngo murahabona kugeza ubu mu mujyi wa Bukavu haratuje, security cyangwa se uburinzi ni bwose. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bari kugenzura imipaka, barimo kugenzura cyangwa se barimo gukora patrouille mu mujyi mu bice bitandukanye by'uyu mujyi. Kugeza ubu rero umutekano ni wose. Hanyuma kandi igikomejwe no kushyiraho gahunda yo gutegura ibisasu, ya mitego itandukanye yagiye itegwa n'ingabo z'u Burundi na FARDC ubwo bagendaga bava muri uyu mujyi. Hamaze kugenda hashyirwaho gahunda yo kugenda imitego bayitegura, ibindi bagenda ababituritsa ku buryo bitangiza abaturage cyangwa se bikangiza ibikorwa remezo. Hanyuma kandi ubwo ngubwo gahunda yo gukora isuku irakomeje. Ngira ngo abadukurikira hano ku Ibendera TV iyo tuvuze gahunda yo gukora isuku muhita mubyumva neza. Ubwo no kugenda hakorwa imikwabo itandukanye, urugo ku rundi, inzu ku yindi, abaturage bagenda bagira gute. Makuru twagiye tumenya nuko abaturage barimo no kugenda rwose bafasha uyu mutwe wa M23 bagenda bababwira bati dore hari yahitsimbyemo mu FARDC, dore hari yahitsimbyemo mu Wazalendo. Ubundi M23 ikagenda igira gute, igenda ibahandura, barimo bagenda babahandura nk'uhandura amavunja. Ngibyo rero ko byifashe kugeza ubu ngubu hano mu mujyi wa Bukavu, ibintu bikaba bikomeje kugenda bijya mu buryo. Ariko niba uri mushyashya no ku Ibendera TV, ndakwibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma ugakora no kuri ako kantu ka notification kugira ngo tugera muri studio uhita ubona notification yuko amakuru tayari ubwo twayinjiyemo. Reka mbibutse ko tubagezaho amakuru hano ku Ibendera TV, makuru arambuye ni ku isaha y'isa 6. Amakuru atambuka mu gitondo abagenda garuka ku byagiye biramuka kuko ibintu biba byaraye, ariko n'amakuru agaruka ku mugoroba saa 12:30 ubwo mba ngenda ambamenyesha uko gahunda zacu hano ku Ibendera ziba zifashe. Birumvikana ariko nandi makuru agiye atandukanye nka za updates cyangwa se amakuru atandukanye agera hanze duhita tuyabagezaho hano. Niko kazi twagize gute twagiye twiyemeza. Reka rero
bashimire cyane inshuti bakunzi bacu mudukurikira 5 kuri 5 hano ku Ibendera TV, by'umwihariko mwe mutajya uhuga twageze hano muri studio. Ndabashimiye cyane kandi nizere ko mukomeje kugenda amunogerwa na gahunda n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Mwirirweho mugira amahoro n'amahirwe. Nitwana Kreti ku Ibendera TV. Imana igire gute, Imana ibarinde.